Assalamu alaikum ustazım. Operatsiyanın aldığında айтылуучу dualardan айтып koyuңузчу. Алыс жакта жакыныбыздын операциясына жамаат менен дуа кылып коюңуздарчы. Аллахым шифа берсин. Алла Тааладан иншаалла үмүт үзбөңүздөр. Фатиханы окуңуздар, Ясинди окуңуздар. Ясинди окуган өтө машаалла Курандын жүрөгү. Эгерде окуй алса, жанында турган киши деле окуса деле болот. Өзү окуса өтө жакшы. Бардығын Алла Таалам жеңіл қылады. Операциясы жеңіл болады. Ясин оқығанға. Бойында бар, аялдар оқыса, алхамдулилlah, төреті жеңіл болады туғандар. Ясин Алла Таалам Құрандың жүрегі бұл, Құрандың. Егерде оқи алмасаңыз, анда хотя мынау Фатиханы оқып, 7 жол оқып. 7 жол оқып. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. 11 жол оқыңыз. Риwаяттарда келеді. Ким оору атканда ошону окуса сөзсүз шифа табат деген. Оорусу жеңилденет деген. Эгерде ошол ооруда көз жумуп кетсе, шейиттин өлүмү берет деген. Шейиттин жаражасы берилет экен. Эгерде ошол өлүмдө, ошол оорудан билбей Кудай билет да чында кандай болот экен. Бирок ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин 11 жолу айтса. Assalamu alaikum ustaz, wa alaikum assalam. Siz bir savağınızda cülündü jeş makru dediniz ele. Meditsina boyunca dağı jegenge tıyı salat. Sebebi virus infeksiya bolot. Anı kança bışırsa da, kaynatsa da bol boyut. Ölbeyt. Meditsina boyunca da tasdiqtalgan. Oşunduktan jebey koygonu jakşыраак bolot. Rahmat sizge savağınızga deydi. Allah razı olsun. Cülüm boyunca da burada ayttık öyle. Кейбір кітептерде арам, мәкру, мубах деп келе береді. Бізде Ханафи мазхабта деле. Біз деген ақырында мысалы, урны уағында да арам деп айтқанбыз, тура. Кітептерде арам деп айтылған. Бірақ фатва мәкруға. Қайсыға екені туғандар? Мәкру жүлім бар ғой. Омыртқаның ішінде жүлім білесіңдер? Омыртқаның ішінде жүлім бар. Бізде ошо мәкру да қандай танзихи деп табиғи жақтан да себеп еркектік уруқ болса аялдык урук деле ошо жүлүм менен да. Түшүнүңүзбү? Жолу. Анан ошондо айткан, эми бирөө жегиси келсе жей берсин, табияты тартса. Бирок урук ошол жактан түшөт. Ошол менен. Бул машалла мен билбейм кандай экен, бул ушундай сунушун айтып кетти. Аялым экөөбүздүн турмушубуз экинчи. Анан нике кыйдырганда илим алган эле балага барганбыз. Никебизди кыйып берген болчу. Анан интернеттен угуп калдым. Күбөлөр жок, нике өтпөйт деп. Эми биздин никебиз кандай болот? Же жаңылаш керекпи? Аялым дагы мурунку турмуш көргөн. Мен дагы бир турмуш көргөнмүн. 2 айдан бери жашайбыз. Кылгандарыбыз арам болду. Жүргөнүм ооруп, жүрөгүм ооруп, кыйналып жүрөм. Sizge чоң рахмат, Алла өмүрүңүзгө береке берсин, сиз менен сыймыктанабыз. Рахмат. Чомунда билимдүү адам кантип күбөсүз нике кыйдыр? Ал билими жок экен анда. Аны билимдүү бала деп айтпаса, айтса болбойт ал. Никени билбейт экен. Ошон үчүн ар кимге кыйдыра бербей, көчөдөн бирөө кармап алып эле, давай. Деп эле. Өткөндө бирөө суроо эле, Москвада бирөө таксинин ичинде эле, үйлөнүп атасың, токто. Жашына ата эне деген бар, тууган урук деген бар. Жорол жолдош дегендер бар. Никенин шаны болуш керек. Жөн эле адам мындай кумарын кандыруу эмес да бул. Бул жашоо, үй бүлө куруу, бир перзенти болуу. Өлүп калсак ошо балдар бизди алып барып көң койсун. Аркабыздан дуа пата кылып турсун. Кыямат күнгө чейин урпаң улансын, Кишине мындай азмас неме болуш керек да, ойгон болсо, ар жерден мындай. Жок, ошон үчүн мына алхамдулилlah муфтият баягы чечим чыгарганда уксаңыздар керек, билсеңиздер керек. Мына расмий имамдарыбыз бар. Вот ошолорго алхамдулилlah карасаңар, жоксо алымдарыбыз бар, проблема жок. Бирок жакшы билген болсун да, силер күбөсү жок нике кыйдыңарбы? Өтпөйт. Ал молдо жарым саат эмес, 1 саат окуп берсе деле өтпөйт ал. Күбө болуш керек, шариятта эмне болуш керек экен? Күбө болуш керек. 2 эркек. Же 1 эркек, 2 аял. Минимумду айтып атам. Анан алхамдулилlah мынакей нике өткөн чак менен айтып, анан болот тугандар. Махар айтылыш керек. Бардыгын. Мисалы, 2 күндөн турмуш көрдүк деп атасыңар, аялың ошо мурунку күйөөсүнөн талак алган эмеспи? Сурап койсун биринчи. На всякий случай.
Талак алган десе, анда токтоп тур. Талак алганга канча убакыт болду? Буну да сурап коюш керек да. Bir aydan келе сага тийип алса болбойт. Өтпөйт ал. İddası болот. İdda деген түшүнүктүүбү? Күйөөсүнөн талак алгандан кийин 3 этекки 3 менструационный период күтүш керек ал. 3 айыз күтүш керек. Эгер 3 айыздан кийин анан нике кыйса анан өтөт. Экеле айыз болду анан нике кыйып алды. Мисалы. Нике өтпөйт. Нике фасик деп айтылат бизде шариатта. Ханафи мазхабыбызда ушундай. Ошон үчүн сиздер эми тоба истигфар кылгыла дагы кайрадан никени жаңылагыла. Мына. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Менин атым Мирбек. Сизден сураныч, дуа кылып коюңузчу кызыма 5 жылдан бери төшөктө 6га чыкты, ооруп жатат. Кичине лечениясына акча чогултуп жаттык эле, телефон. Машалла. Алла таалам шифа берсин. Машалла. Дуа кылабыз. Söz дуа кылабыз. Аллахумма шфиха шифаан камилан аджилан мустамирра. Сагайып кетсин иншалла. Кыжалат болбоңуздар, дем салып кичине кан чыгарып койгула. İnşallah telefonumuz bende var iken buna caz. Kuda kalsa biz de jardan bereriz. Lan, ona bana berip koy. Assalamu alaikum. Şeyh, Şialarga gayri dinlerge salam aytsa bolobу deydi. Şialarga salam aytsa bolot. Gayri dinlerge salam aytsa bolboyt. Salam alarga salam aytılbayt. Eğer Allah birinci salam berip kalsa, ve aleykum de öyle cevap verirler. Müslüman emeslergeç. Peygamberimiz bunday dep aytkanında. Assalamu ala man ihteden huda. Man ittaba'al huda. Belki bu Kur'an-ı Kerim'de ya. Kim hidayatka erçise, oşoga salam dep Peygamberimiz kapta жазат edi. Kafir badışalarga davat berip жазганда, ушундай деп айтылат. Assalamu ala man ittaba'al huda. Salam bolsun, Allah'ın tınçtığı olsun, rayı salamı olsun. Kimge? Kim hidayatka erçise de koyat ele oldu. Şuntip, şoğa uşundaylar, uşunda salam aytsa. Hatta kegede bir Müslüman eme salam aytıp kalsa, ve aleykum de öyle cevap verilir bizde. Kalarga aytınım da. Ajonla kanday siz dep aytıver? Arıvanız dep aytıver, buna bize söz var mı? Aytatpay mı ne? Salamatsız bu dep aytıver. Biroq assalamu aleykum bu darajası bir, bu başka söz bu. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu bu jönököy söz emes taksir. Bu öte ulu söz bu. Her kimge ayta öyle turgan söz emes bunda. Müslüman bolsa aytpay koysan günökör bolasın. Müslüman emes bolsa aytıp alsan günökör bolasın. Müslümanga sen dosuңбу, душманыңбы сага жагабы, жакпайбы, sen salamdaşkın ayta. Salam bergen kişi tekebbürlükten taza bolot. Salam bergen iki Müslüman salam verse Allah'ın tarafından 100 rahmat düşüyor. Kim birinci salam verse 90 uşak ötüyor. Tak что мне жарыш керек беген? Birinci salam bergenge жарыш керек. Al-badiyu bis-salam bariya minel kibr. Tekebbürlüğünüzde oңдоңуз келип атабы? Birinci salam berin. Birinci salam berip жүрсөңүз керек. Tekebbür adam birinci salam berбейт экен да. Так deyip күтүп турат экен да. Salam беребиз. Birinci salam ber. Salamda rahmat öte çoң. Salam bергенде кол менен кармашканда, кол ажырганга чейин күнүлөр төгүлөт дейт. Bunun öte fazilet var, başka uçurlarda bir aytayın. Tanışımdın жүрөгүндө öte köptön beri tınçlık çok. Al namaz okuyut, gün sayın Kudaydan tilenet. Бирок жүрөгү тынч эмес. Ыйлагысы келип көзүнөн жаш агат. Эмне кылса болот? Окутуп көрсүн. Кедемде илешип, жин немелерде эле болуп калат, сыйкырда эле болуп калат. Окутуп көрсүн иншалла. Анан көп зикир кыла берсин. Зикирдин берекеси менен иншалла күч кубат келет. Жаман нерселердин баардыгы алсырайт кетет. Сүннөт тойго кыздын ата-энеси эмне кылып барыш керек? 120 000 сомдук согум, кухонный мебель, тай жана башка кыскасы 300 000, 400 000 сом көтөрүш керекпи? Ушул туурабы? Жок, андай эмес, мүмкүнчүлүгүңүздөргө караңыздар. Эч кандай милдеттүү нерсе эмес. Манас университетинин теология факультетинде окуу шариатта туура келбейби? Ал жакта окуса болбойбу? Анткени ал жакта эркектер кыздар аралаш окушат. Көбүнчө эркек мугалимдер сабак берет, пардасыз эле. Мен ошол жакты окуп бүткөн элем. Жолдошум ал окуу туура эмес. Сен ошентип аралашып окуганыңа тооба кылышың керек дейт. Аралашып окуганым үчүн тооба кылышым керекпи? Сураныч жооп күтөм. Пайгамбарыбыз айткан,
Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ulu zat. Bir erkek men bir ayal, eko joçu namahramlar otursa, üçüncüsü toçuna şeytan degende. Çünkü mahram meselesi bu jönökö nerse emes tuganlar. Çünkü inşallah Allah Teala şu fitnanın doğrunda barımızın imanımızı saktasın. Dinimizi saktasın. Albatta tövbani Peygamberimiz gün sayın 100 jolu kılamda oturdu. Siz men kim? Görak kılışınız gerek. Tövbe kılış gerek. Şu to'g'ri emas, qarab qo'yganimiz bo'lib qoladi, to'g'ri emas, suylab olganimiz bo'lib qoladi. Biz voy, günahın okeanındayız o. Dinde kuyöge itaat kılış gerek deydi. Biroq menin şartım mınday болып жатады. Ekinci masturatımın kuyömü. Sırtta ipotekaga uy algam, төлөйм ошону. Kuyöm Kırgızstan'a keldi. Özü sırtqa çıkpaydı eken. Birinci uy bölösün şartına baylanıştı. Men kelsem kvartiralap жашаганга туура келет. Suro, emne kılsam tuğra, dinge jaraşa kadam bolu. Siz başıyınız, biro güyöңүз, ras oşogo ayal bolup тийгениңизден keyin al turak jайды kamsыздаш керек ал. Kvartiralap жашайсызбы, башка о, чакырганда келиш керек. Sizdin maşallah ipotекаңызга мен ал өзүнчө. Biro güyögө başıyı, siz sırtta başka jakta жашап, güyöңүз Kırgızstanda жашап, bu kандай үй бүлө bu? Kандай turmuş bu? Şoň üçin inşallah mına güyöңүz dagы eger ушуну укса, al raz misali ikinci ayalda alıp atasınız, sen bul adiletli ol. Onu qara. Jöndön jön ele bul. Adam o özünün kızığın atkara turgan, kumarın kandıra turgan nerse emes bu. Үй бүлө şeriatta көрсөткөн başka. Kolundan gelmeybi. Boldu. Adilettүүлүк kıla albaysınbı? Anda Allah aytkan, büröөнөн başka gereği yok sana деп. Bürөө менен жетиштүү ал. Şoň raz mындай боло турган болсоңуз, şeriatка, dinge каршы кадам болбосо, жараша кадам десеңиз, güyöңүзгө башый, бирок güyöңүз камсыздаш керек. Нени камсыздайт güyö? Турак жай, тамак аш, кийим кечек. Даратты биринчи алып кусулду кийин алабыз. Бирок кийинки күндөрү намаз убактысында дарат алабызбы? Сөзсүз алабыз да. Дарат качан? Намаз уже дарат бузулгандан кийин да уже намазга келатат, аласыз дарат. Namazda daratınız bolsa albayla koyuyoruz. Daratınız yok bolsa alasız. Sorum kızıktay boluşu mümkün. Aldan ala geçirim sorayım. Kuyum 2 yıldan beri tınbay tüşüme kiret. Tüşümde ar kızlar menen jürüp töşök mamelelere kılıp atışkan bolot. Oygonup aybay kıynalam. Başım oğurup çıgat. Keçkeri oğur bolup jürem. Aytayın degenim kara duanın bir türü boluşu mümkün mü? Birok özüm андай ырым, жырым, сыйкыр, мыйкыр деген нерселерге ишенбейм. Былтыр маани бербейт элем, быйыл катуу билинип атат. Ошол түштү көрүп аябай кыйналам. Башым кечкери ооруйт. Түш көрүп атып, аба жетпей кысылып кетет. Мүмкүнбү кара дубанын таасири деле болушу мүмкүн? Анан ар бир түшкө эле ишене бербеңиз. Ар бир түшкө ишене берсеңиз жашоо бүтүп калбайбы анда? Түш 3 türlü olur. Allah'dan жақшы түштөр. Жаман түш болады шайтандан. Üçüncü нәпсиден. Эмнени ойлоп жатсаң, ошону эле түш көрө бересиң. Кайсы жакка көрүп, кайсы жакка түш көрсөң, ошону ойлой бересиң. Ошон үчүн иншалла мынарды карап туруп түшкө өтө эле. Жакшы түш көрсөңүзчү, сизге жакшылык каалаган адамга гана айтыңыз, ар кимге айтпаңыз. Түштү жакшылыкка жоруп берген адамга айтыңыз. Жаман түш көрсөңүз, эч кимге айтпаңыз дагы, ошо турар замат сол жака. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп 3 жол түкүрүп коюң. Бүттү. Ал сиз түштөн коркпой эле коюң. Эч кандай сизге зыяны тийбейт. Учурда дагы, келечекте дагы ойлонбой эле коюң. Главный башка бирөөгө айтпаң. Жаман түштү айтпаш керек. Жакшы түштү жорутуш керек. Жакшыга айтасыз да. Устаз, мен кыжалат боло берем, намаз окугум келет, оронгум келет, жолдошум башында мага жакшы мамиледе болчу, азыр ортобуз сууп калды, өзүнчө журкан жамынып жатабыз, чогуу бир журканда жатпайбыз, сулуу кыздарга суктанып, Инстаграмдан көп карайт, кандай кылсам болот? Үйдө таалим өткөргүлө, зикир өткөргүлө, анан кичине жакшы настроениясы жакшы учурунда жолдошуңузга айтыңыз, кожоюн, Алладан коркуңуз. Мен болбосам жаныңызда деле периште бар жаныңызда. Алла көрүп турат. Арам нерсени көргөн сайын ахиретибиз бузулат, үй бүлөбүз бузулат, бири бирибизге болгон сүйүү азаят. Не кыласың ошо арам нерселерди депчи? Жакшынакай аялы күйөсө дават берсе болот
Сіздің аялына дават берсе болады. Болот емес, беріш керек. Ақыретте естетіп тұрыш керек. Башқа жолы жоқ. Аны сабыр қылып, иншалла, Құда қалса үйде тәлім өткөріп тұрғыла, бардық ма арам нәрсе кетеді, иншалла. Салам алейкум, ұстаз. Мен Москвада орыстардан объем жұмыс алып, бір баға қайра башқа адамдарға берем, башқа баға. Ортада қалған пайда маңа адал ба? Егер де мына риск көтерсеңіз адал, проблема жоқ. Амин. Субханак Аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва атубу илейк, би рахматика.